and ding dong. There was a lot of conversation. But again, at the end of end of the deal, actually hubungan komunikasi dengan pihak Kuil dan Encik Suhaili always very cordial. He's a very respectful man. He's a very nice man. We have no issues. Matter of fact, you can see all the WhatsApp. You always use the word tuan, and he also used the word tuan. Okay, to address each other. So there was only the thing become murky. Okay, after the involvement of pihak ketiga yang pakai isu ini untuk kepentingan mereka sendiri. And ingin memporak-perandakan keadaan. Keadaan kat sini tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang daripada Jun 21, 2025, memang pihak Kuil berurusan dengan Encik Suhaili untuk mencari jalan penyelesaian terbaik untuk menyerahkan tanah atau membeli tanah. Okey, isu ini menjadi keruh selepas involvement of pihak ketiga yang ada kepentingan. Okay, definitely ada kepentingan. And dekat sini kita ingin beri what? Beri pandangan atau giving them stern warning that this temple, it is an issue of the temple, pemilik tanah dan juga kerajaan negeri. Okay, we do not need third person to come in.